Gospodine Mijatović, bili ste danas panelist na konferenciji Speak Up koju se po drugi put održava ovdje u Briselu. Kakav je vaš utisak? Da li ima promene od 2011. kad se prvi put održala ova konferencija i danas je od 2013. kad se održava nova? Ako me pitate za promjene nabolje, nažalost ne mogu reći da vidim da se situacija poboljšala u zemljama Zapadnog Balkana i u Turskoj, koje jesu tema ove konferencije. Ono što vidimo je da restrikcije koje vlade u regionu i u Turskoj pokušavaju da nametnu su nešto što u svakom slučaju ne utiče pozitivno na slobodu izražavanja i slobodu medija. Ovo je još jedna od konferencija koja je jako bitna, gdje se ukazuje na probleme, gdje se pokušava naći izlaz i dijalog kako pokušati riješiti probleme. Međutim, mislim da prije svega moramo biti iskreni i moramo stvari nazvati pravim imenom. Zašto nema progresa i zašto se ništa ne dešava? Upravo zato što nema političke volje ili dovoljno političke volje da državnici, vlade Zapadnog Balkana i Turske napokon urade nešto da bi se obezbijedila jedna bolja medijska situacija koja bi dovela i do profesionalizacije medija i do nekog poboljšanja u smislu pisane i kazane riječi. Zvuči paradoksalno, je tako. Sa prvim Speak-om od 2011. godine Evropska komisija pokazala da ima zaista volju da potencira to pitanje kao veoma važan politički kriterijum. Ali paradoksalno, od kad je to uradila Evropska unija, kao da stvari da su krenule i još prema nagore. Ja ne mogu to komentarisati i u biti u obavljanju svog posla kao predstavnik za slobodu medija, organizacije za sigurnost i saradnju OSCE-a, ono što pokušavam da vidim je koliko vlade i civilno društvo pokušavaju da riješe probleme koje imamo. Problemi na Zapadnom Balkanu su otprilike, ja ih zovem, vrlo sličnim boljkama. Od nedostatka nezavisnosti javnih servisa, regulatornih tijela, nedostatka novinarske solidarnosti. Međutim, i pored toga što, kao što ste rekli, Evropska komisija je pokazala volju da nešto uradi. Sve međunarodne organizacije su pokazale volju i ja mislim da napora ne nedostaje. Stalno se dešavaju konferencije, seminari, treninzi, što ja mislim da i nije toliko potrebno na Zapadnom Balkanu, jer mislim da se radi o ljudima koji su itekako sposobni da obavljaju svoj posao kako treba, naravno ovdje govorimo o novinarima. Međutim, ponovo dolazimo na isto pitanje. Zašto se to ne dešava? Po mom mišljenju, upravo zato što nema dovoljno političke volje. Sami ste rekli danas na panelu da kao nikada do sada specijalni izaslanik OEBS-a nije bio tako angažiran po ova pitanja. Vi ste imali nekoliko puta ste intervenirali u slučaju Makedonije. Kakav je odglas, kakva je komunikacija sa institucijama u Makedoniji, kako ste u nekoliko navrata pokušali da izvršite, ako može tako da se kaže, politički pritisak da bi se stvari poboljšale? Ja u svakom slučaju ne polazim od toga da vršim bilo kakvu vrstu političkog pritiska. Ono što mogu reći je da komunikacija i koordinacija sa makedonskom vladom je na najvišem nivou od samoga početka. Sva vrata su otvorena za rad mog ofisa. Mi pokušavamo da pomognemo i asistiramo, jer jedna od osnovnih stvari koje su u mom mandatu je asistencija upravo vladama koje su članice OSCE. Ono što sam pokušala, znači od samog početka, je da ponudim makedonskim vlastima i civilnom društvu od nezavisnih pravnih analiza do pomoći u svim segmentima rada da bi se poboljšali zakoni. Pored toga reagovala sam u par slučajeva gdje se radilo o napadima na novinare, posljednji slučaj zatvaranja novinara, tako da mogu reći da ne nedostaje ni komunikacije ni intervencija. Međutim, ono što bih voljela da vidim i jedino što može promijeniti situaciju je veća politička volja onih koji su na vlasti u Makedoniji da se konačno nešto promijeni. To još uvijek nedostaje, međutim to ne treba ni mene ni druge koji radimo sa makedonskim
makedonskim vlastima da spriječi u pokušajima da se pomogne i uradi nešto što je za dobrobit društva u Makedoniji. U ovom kontekstu uopšte ne izuzimam ni ulogu civilnog društva, ni ulogu novinara, koji isto tako moraju da urade puno više nego što sada rade da bi se nešto promijenilo u medijskoj situaciji u Makedoniji. Nije jednostavno, ekonomska situacija je teška, ja imam puno razumijevanje, ali mislim da nedostaje solidarnosti, nedostaje digniteta i poštivanja jedne od najbitnijih profesija za svako slobodno društvo. Spomenuli ste na panelu zakon za medijume koji makedonska vlada je ponudila u nekoj nacrtu, u nekoj draft verziji i sami ste rekli da u tom draftu postoje intencije da se napravi redukcija sloboda izražavanja. Na koje momente tačno mislite kad to kažete? To je vrlo složeno. Znači, radi se o jednoj kompleksnoj nezavisnoj analizi koju je uradio moj ured, koji smo dali vlasti na uvid. Trenutno što znam je da se javna rasprava nastavlja, međutim mislim da ulazeći u sve segmente zakona u ovom trenutku bi oduzelo jako puno vremena. Mi smo ponudili isto u našem saopštenju za javnost koje smo objavili prije možda 10-ak dana upravo članove zakona koji mogu dovesti do uskraćivanja slobode izražavanja ako se primjeni na negativno. Šta je po vas najzabrinjavajuće? Pa nezavisnost regulatornog tijela, nezavisnog javnog servisa, uopšte zakon je predetaljan i obuhvatio je, pored znači emitovanja i telekomunikacija, obuhvatio je i internet i to je nešto što mislim da je pogrešno. Znači nije potrebno previše zakona, potrebno je implementirati one koji su postojeći i možda ih bolje uskladiti. Nekada vlade krenu u prevelike zalogaje, u prevelike poteze da bi se obezbijedila sloboda medija. Sloboda medija treba da ima i da je prati zakon, međutim taj zakon ne treba da ni u kom slučaju pravi restrikcije u slobodi, nego da omogući još veću slobodu. Ja se nadam da će ova vrlo detaljna analiza koja je urađena od jednog od najboljih eksperata koji trenutno u svijetu rade na pravnoj analizi zakona biti od važnosti i da će makedonska vlada to u svakom slučaju uzeti k znanju i neke od preporuka prihvatiti, ali na kraju krajeva odluka je njihova i ona će prije svega da utiče najviše na makedonske medije i makedonsko društvo. Prema tome, mislim da je potrebno malo zastati i razmisliti o budućnosti i o važnosti ulaska u Evropsku uniju i o važnosti prihvatanja nekih standarda koji možda jesu za neka naša društva prevelik korak naprijed, ali što prije to uradimo, bit će nam svima lakše. Bilo je reći i o slučaju hapšenja novinara Kežarovskog. Novinari su u Makedoniji u nekoliko navrata pokušali smo da dobijemo odgovore relevantnije oko toga zašto je došlo do tog hapšenja. Nažalost, javnost ostaje i dalje zbunjena. Da li ste vi možda dobili neka objašnjenja sa strane državnih institucija u Makedoniji? Nažalost, još ne. Očekujem svaki dan da dobijem zvanično odgovor od makedonskih vlasti. I na kraju, šta očekujete, šta bi trebalo da proizađe od ove druge speak-up konferencije, šta bi Evropska komisija trebala nakon ovoga da uradi da bi se situacija poboljšala? Evropska komisija treba da uradi ono što je njen mandat i njen zadatak, kao što je i ja treba da uradim ono što je moj mandat i zadatak. Mislim da je potrebno puno više uključenja vlasti u regionu i u Turskoj. Mislim da je puno više potrebno da se neke stvari nazovu pravim imenom. U smislu da ako države koje imaju aspiracije da postanu članice Evropske unije ne rade ništa na tome da bi harmonizirali svoje zakone sa evropskim i međunarodnim standardima, to treba jasno i glasno reći. Mislim da previše diplomatije u ovom kontekstu nije nešto što može pomoći niti poslu koji obavlja Evropska komisija, niti zemljama koje su potencijalno kandidati ili kandidati za ulazak u Evropsku uniju. Ovo nije posao za samo jednu organizaciju, ovo je posao za sve međunarodne organizacije i svi mi moramo imati jedan zajednički glas koji na kraju krajeva treba da bude nešto što će biti dobro za sve građane
koji žive u području Zapadnog Balkana i Turske, jer ako mediji ne budu slobodni, ako mediji ne budu mogli da rade slobodno svoj posao, mi ne možemo reći da živimo u slobodnom društvu. I to treba da bude zvijezda vodilja svima nama. Hvala vam, gospođo Mijatović.